It's Impact TV Kuki channel hi tuni avela agenda Manipur discussion our Kuki edition vezausi kaima SEIMINLAL KIPGEN in nabon chawin lim na kahin nai kini na hi tuni ke holim na diu thupi cho hi le CAA tisu Citizenship Amendment Bill X le ILPS in Manipur hi chung sang thua ke holim na hi nai diu hi in asi sa ni kho December date 9 Monday ni in Lok Sabha hi Citizenship Amendment Bill hi po do ina na umin so le hi ani khát nini zovin 11 December ho in pass Rajya Sabha pass na ki ball in suna chung chona chun president pa in pass ball na in so na kai ni chi pi na hung hita na hi ai le to aga ve thai kha choi ho Manipura di sana Manipura hi chi citizenship amendment bill hung chi na dinga hi lung ling law le kisa na lai ta in hi chi ILPS pass GP ding in hung ki ball kin na hi le Manipur gam sunga ding in ki ven bit na chule kidodal na ahilova hi ahile hichi ahunglu di hoa kona kidodal na thai conditions khat so meti in kipa ta in Manipur pumpi in celebrate and evolving ahila chia ga ve thai khat chu ILP umsa Mizoram Arunachal chule Nagaland azong ILP wangin mi pi tam ta in protest abol na lai hin hichi gelo thai hi po in hichi chun hichi thu ho hi EPT ham chule EPT dan ham tia ki holim khom na tuni ho Impact TV Kuki channel studio ahung ki naiding a hin ama sepeni ki holim na hin pat masangwin guest ni ahung ki kovin ta la na hin nei kating ka ko ma to hipu Dr. SEIKHOHA KIPGEN Associate Professor Manipur College Amazon Impact TV Kuki channel thalangin lem na ka hin nei na hi abana to hupu PAKKAM HAOKIP former President KSO Amazon Impact TV Kuki channel thalangin lem na ka hin nei na hi ahi le hi chi burning issue khara hi na tu cha hi notice pumpi hi mei ko nga hin chi thua hi ji chun ama spenin hi chi ama sang chun citizenship amendment bill akitin tu inwang citizenship amendment act akitain CAA chule ILPS hi a difference ipiham ama spenin pu Dr. SEIKHOHA KIPGEN koma chi het chik naga na yo hite ILPS hele inner line permit system tila chu British khangla ya pana chu inner line permit ya ni ki he hin he chu Bengal Eastern Frontier Regulation 1873 khangla ya Assam ho chu Bengala na me Assam jila ya chu undivided Assam ma hi Luse Hills Mikil Hills Naga Hills alowa hele North Eastern Frontier Trek Sadia ho Lakhimpur ho adang dang ho Khasi Hills Jaintia Garo Hills ti ho jo se bons ke ya ho jo se chu scheduled district alo backward district and tiwin ji jun hi ho helai gama cheng ho tribal ho thinglang mi ho identity culture chule polity ho meu se ben tup na ding chun inner line permit inner line regulation an omine ye chun hi ho thinglang mi basically inner line permit he thinglang mi ho ben tup na ding achon naw culture identity language ho ben tup na ding British day in an bol do he ni chu an khanga chu undivided Assam khanga chin in Naga Hills Luse Hills ti ha ani ke ha jo si choyo si chu Assam no ya nom so ke choyo si chu ama ho tribal ho ben tup na ding ani ke sim regulation khat che hin ha independent jo wa pa na jo hi Mizoram ai lo wa le Nagaland Arunachal ho tribal state hi ya chu hi ILP hi koi den nga la hin chu le Assam ho Meghalaya ho chu alangkhana tribal kyusi an chang talo plain mi kol ho kol le wa ho tampi chang hi pha na cho chu kila do hin ji as independent jo wa pa na ji Manipur ayong chu phar khat lai chun ani ki ko yin so yo si yong chu Manipur yong princely state hin na princely state hi ya chu phar khat lai na yong le independent kingdom hi pha na chu mi constitution in any Indian citizen chu free movement api hekati any Indian citizen can move freely can reside anywhere any part of the country as the ye chun e ho jong Manipur a chang mi ho jong gamdang in mun ki chu ai chen theu gamdang mi ho hung thei di ye chu Indian citizenship hi now Indian state hi dung yu ya ji hi ya chu free movement thei ding a chu ni kila do hin hin wang chu tribal state phawe phana tribal ho
culture identity protection na dinga chi inner line permit regulation hi ani ki koi den ngal hin ne ya chu culture tribal identity ho tribal culture ho nam thachum ho thinglang mi ho chilen adia north east ho hi gam khang to lo gam limu imelu chinky face chinky eyes ya chi ho jo si ho mongolian sun ho chi thinglang mi ho ven tup na dinga hi chi regulation hi sub Indian government in equai den pi hi chi constitutional protection tabang hin na tun thing Manipur hin thinglang gam hill area hin ILP cha chanom hi yong le e hon article 371C in even ji chun e hon constitution protection ap hin Manipur valley 8% 9% bo hin ai ma cha hin constitutional protection pun any Indian citizenship kolle vai ho delhi langa ko na yong hung cheng lut the na hung cheng in mun ke cho cheng the ji constitutional policy India gam hi ya chu cheng the e ma thinglang chu ele restriction tu tang na kham ga na khat ma he pi nam ti la ji chu kolle vai ho in thinglang gam ke cho the lu diu cheng the lu diu ti khat hi chi ja e hon Manipur yang MLR atumi ni na chu le hill area si chu article 371C protection ni pi si ha ko ho thinglang gam mi constitutional protection ILP ta bang boy he pi yong la tu chungai tha bia ILP Manipura IKP hele inner line regulation hele Manipur tua citizenship amendment act ki implement lo na dinga exam ki bol theina dinga chu Manipur jong hi mi pi ho phat ma sa jong ha phina ni ki phin CSO ho hanlang UCM amuko hanlang student organization tam pi ni ki phina hi implement bol te dinga ni ki phin o hin hi mi join effort hin to gaw ti di mai yeng Manipur mi te ni ja chu citizenship amendment act aki pasit masanga hi Manipura hi ILP tia hungki implement hungki chi sa hin chi thum naw chu grant e bol wa citizenship amendment act hi Manipura chi sa lo di hi kitia e ho Manipur hi i hoi do wa hin hi chu even a hele citizenship amendment act hin alo la citizenship amendment bill hin EP deal abo la mitia hele illegal immigrants illegal foreigner ho chung deal abo in ILP wang hin hele it deals with legal Indian citizens na Indian citizenship mama deal abo kin khan hin illegal foreigner deal abo hin CAB alo wala CA hin illegal foreigner illegal immigrant ho to thu to kisai hin khare ILP hele Indian citizenship ho khat la khat kivil to na ding chung chang thu entry exit regulation mai bo hin na he chu ILP hin Indian citizenship ho chung chang thu a kivil to na dinga ki tu gang ga na tabang nga regulation mai bo hin na ye chun khat chu ek a hin ek chu hila chun piha Lok Sabha Rajya Sabha in simple majority a hoita parliament in pass bola president in assent anup na soya kai ek chu piha wait ani parliament ni ki mo khel thei dalo chi chu khel dinga la parliament pass in bol kit dam ti khat ngai kin hin na parliament amen bol kit dam ti bong khat ngai hin chu ek chu thua thu pi hin parliament act ti chu thua thu pi hin khat chu hele regulation chu hele it is da parliament act khel ngai pon chi chu executive order tabang khat na jong so the in ji chu anem nung jo in khat ek chu hele parliament na ki pass thupi ta dan law ki sim hin na khat chu hele chun regulation mai executive order raw so yeng the si ba chu ho yang Manipur gam hi inner line permit in pi law now chu hele citizenship amendment chi biham ti le tu ai her sa bang wa chu Pakistan Bangladesh Afghanistan religious GA ho le bi GA persecution hung su gen the ho ungal jam ho humanitarian ground na citizenship pi ding December 31 2014 masanga hung jam lu chi chu humanitarian ground na khan kho jala chu Indian government in India in
Indian khan khojala ma ho chu shelter pi ding Indian citizenship visa ding India sa ding chen sa ding Indian citizenship Indian mi hi sa ding ti na chu chu ma ho chi chu ma ho de tu bin tu bin hi chu chi humanitarian ground a bo na tun tampin humanitarian ground he pun Hindu rule bol na ding la ma ho vote bank sim ding a krul hong lu ho Hindu Sikh Parsis Christian Buddhist ti ho jo si hi ikhat ma ho Indian citizenship ki pi hin Muslim ho discrim ki mola Muslim ho yang por to chu hilanga Burma ga ma ko na Rohingya hello ale Bangladesh a ko na Muslim ho yang religious persecution ya hung jam yang to we ina ma ho chu ke phata pon hi ya chu tua mi tam ten hi chi bill ki pass hi secular principle India secular principle atong kha ye chu India secular country hin EPT le on religious discrimination ham religious religion basis a Hindu Parsis Jain Buddhist Christian hobu Indian citizenship pe dinga aseiwa ipira Muslim ho discriminate bolwa ke ho chu Indian citizenship ep lo gon hamta Muslim ho lu hang ai ya chu India yong chu Muslim ho alung nop mo jing ke ya hela chun India yong chu sep di nam ti yong chu ngai dang na ngai dang khat hin na okay ki pam the jing hi chi CAA chu le ILP sum sang thua hi chin na hin nei ji na ki pam the jing ai le twin pu pau kam ho ki ko man chi kin in kating ILP in twin ai ho context aga hung le hen ai ho Kuki society Kuki gama ga hung ho hi te thing hanga ILP in Kuki gama dinga aset na or aphat na EPP a hin pu lu di ham chu le to ai ho I chen khom pi so pi mai le ho hi general him so na le general hi wa hi general ho na hi ILP implement ki bol thai poi ti so ai le to hi ILP implement bol wal ai ho thing hang mi atam zo hin ikiba o hitam ti so na question hi raceable ikiba o hitam status ikiba o hitam ai lo le ST demand bol pa hi ki ping up hitam ti hello mi tam ta zong hin na hi cho hil chit to ma hi chi Kuki ti ading ILP phat som na or phat som lo na to hin sai thai pi diwa khat na chu question number 1 nan do dong zui chon it's ILP Manipur enforce ai ya chom of STA tai ki nahi lam pi mong mong am ani na it's ILP enforce ai tai ya chu mai tho chon thing langa gam ki so thei ding cheng thei de tai ki na lo ya am ki ko ei chu hai se lai si mai it's inner line permit thua he ke ya pan na sa ta kan la it's ta ipak friends also jadu mani to hoi sela ke nin draft kan bol hana echi to ILP a kizak Bengal Eastern Frontier Regulation Act thampat ki hak pe ki na mani pula ni usi ki tu ta chen na dinga ko mai honan de man lu ya chu ang kya pha na chu ki ho yu se ban bana ki ko wa echi ya thing poi Bengal Eastern Frontier Regulation Act a thing poi ati ve ai chon kya bewa na sata strike zo mai tan Robin Hood dang chi loi a hin la he chu Congress khanga chu koi man adon se lo we to I had din khat chu government of India thing lang mi ilung se dan no so a bet ma a regulation act in pass it people am ho a chu yao lo we ai a chu me de ya nam khat pi yang chu ke ko mai do it's outdated ai tai outdated ai ya late Nagaland Mizoram apply bola outdated ai poi tilo Manipur in idimano ki motai bina se hom ta ki sei su tham pha na su i jo ki sei ja ta hi i sei mi te ni he ai le chi ang ki pass pa yang hi adi ta se ya so ki demand lai ta ki pi han lang le king lam yu se to ha ai la ichi chu Kuki in pin jang hai pi kon clarify chi oppose ki bol de het ichi cha draft memo pa chon gam ching hang ga to ha ya chu oppose ki bol de ta hi mi yu sian ching ga mai ta a regulation act a hi be be ma chu government of India in pe wa ya la ching ki ho ki phin na ding dal kal lo wa ta je khat chu ka sei no men ichi act dong ru ya chu koi hi le hi chiga ma hu lu chu permit khat ngai tha khat nam dham thani nam dham kum khat nam dham na business na bol dham
thế vào chú mà hiện nay chú ya chú permit cái cả cái chạy lệ police nó mất lại thế tôi chú chính hàng Manipur pumpia hi chỉ liền nào họ quay ta tới chỉ permit dal cả loại ta ya chú miêu xem nó là overpopulation đó tun atam zo sadal hill lang koi ve nai le nepali atam zo huwa hunga 1950 hunga pi nga hu khong do hu atam zo hu se 60% hu manipula chen na thi ta hung ngan be yo so ai che de lai le sadal hill lang ho kum lo yeng na ai le ta hi e ve nai le hi thei lo dai koi hi le outside na hong to protocol la vai ta Indian citizen ta hong nang permit noi ding ni ja dong dam ti chu police nan na social organization ta police nan na a ki doi poi te la pi lu na ma chu renew ki bol dam all je da ham ti option chu um ngai ta adi dia railway hong thong ngai ta in terms of lakh sam hong thing ti permit jom lo vai le Manipur chom ka ka thiu hao yo si lo chai tai chi chom mai le e nge hong hi bin ti nai koi na hong bin ai wangin ma ho he kum iti chan nam tham ipi ana hom ritana angum ding ta ya chu a chom lo ba kinu le vai de ga pha ta lo chu king hang gam che se lo ba nei tho ve li ya ding a ya ai chu tai che phat chom na khat chail pi langa phat chom na khat chu extra hong se be ke le masanga chu pha ya hong wa le ting la hong chu be ya be chu atam infal hu lu na ding ngen nge la yang chu permit ang dal ka la tu chung ram ma do wa ma ya amang enalan permit home secondary pa na so ta so na ai ji chin te nai la dang yu si koi koi hu ta ta e ji khat cham mai le ni ya dum dang me ba ho ti ni no problem hong wen go back te lai ta chai ya so ji i ho ding a ting hang mi te ding a phat na chu i ga mu protection se hello ai le ting hang le phai cham nan jo nan do mei leo dia tik hi ek jai ting hang ga man to ha ram ti ting hang gam di specifically as article 371c protection package from about yeah so article 371c to it's to man hab ILP na hab be lo ya ting lang mi te ding atil pata hin di hi mi atam zone population in a het ta ya so koi ma ki phin lo alang khana kep de taw tan na ke ma hi mi u se ti je na ti yang na thei mo mo Assam te koi bola ke phin hi bam e code dong ju wa 1971 a hung si so citizen ga dang si foreigner da ta national registration and bol while 19 crore lang chu mi hung ta so a cho lo ke phin phat wa chu ti chu leng do hi alang khana chu ke bhi muslim hawang ga za da ding so na ke pan kan sei pe a muslim ho chu ata an se ru la he ti ke bhi atha be draft ke puwa parliament ke pass hai 1951 ek inichi 1955 by ek inichi ni bo ki khel hi ba ek clause ni na khat choi he can ko hi le Afghanistan le Pakistan Bangladesh bona Muslim countries Ichiba kuna hungzam do Hindu, Jain, Christian, it's all citizenship be here. Second, naturalization process clause ni 5 amasa 12 years so kum ni mai the naturally citizen of India so ichipa to kilo 6 years ake khel na it's just nai le alang khana so Muslim ho chu na ya da ding mong ta yang ke phena ha za ba mun te na phai vel le Muslim nan be mon anti Muslim a la ba alang khana ki se han lang hi le Hindu ho Afghanistan khulanga Pakistan Bangladesh andal do ho chun hoi lang jot diu tam na India ju jot lo hoi lang jot diu amo chu citizenship right tam ta ju pi nai amo chu na gamani da chu la ipra ke phin hi ba India jo mon kalong no poi de Pakistan Afghanistan Bangladesh ai chi ta to na ipie bol hom India ka ma na ya so h system pa hi langkhana mi hi Muslim matam ya so vote be nga hong chim ba za na India hi asu boi ki vote
ahin agam kep kiti hin Christian jang jaw hi chi ek a hin na ke mai CAI Christian jang jaw hi so ko hi le hi gam thuma ku na yan thi religious ground na hin thu yo si so ahong wa le citizenship pi the hi na pi thai he ti su pi the hi pi thai mo mo he tai ai tai ki ne hi so ai chu ku ki ho yang chi ta ko ngam ho so an dal do wa India hong wa le de e ho chi so right ani tao so kagama he ti na dinga ai chen te nai le alang khana chu ama loi ma yang le chi bang he chil pata chil pata pata he ti su he na chule hi ILP implement ki bol hin masanga su igamo thing hangam hi tho khat se in cover a ball hin tai thoni uncover tai ti su in a head du I head na sum chon wa avela hong ki se na ki paung he zin a hi la twin pu doctor say ko ko man chi kining kating Manipur phai cham chule thing hangam hi protection ti su ven bit na ham lo ham chu sang thu hi cham chan hin sai Manipur hi ase ma banga chu tribal state hello na non tribal state he non tribal state ILP implement ki bol chu khabe ase lo tu chu ma sa pe ne this is only parliament nin piam khat na through a bol ma lo wa la chu the lo ye chu non tribal state he chu valley chu ne yong de me le general ho tam na mun ya chu princely kingdom tribal state na ne ke hello princely kingdom khan ai ya chu princely state khan na no mi ya chu ILP nom yong la kinung la do ki ne na so that mi yong free movement trading nang yong na chi trading nang yong delhi langa na ka chi trading delhi mi ho yong trading cha free movement trading a chu ji ju ne ki la do ai ya chu barely 8% 9% ham ha chu constitutional protection lo hai this is constitutional protection lo ha tu chunga ki pi ta ya chu Manipur na pi the le ki ho gamjong ni pi win te Assam jong hong ki phin ta na Tripura ho jong ki phin ta Meghalaya jong ki phin ta ye Tripura jong lo Meghalaya jong lo chule Assam jong lo Assam jong parts of Assam chun nom jong le to majority Bengali Muslim ho loi tam namun namun chu major chunk of Muslim to illegal immigrant ho chu Assam le Tripura a ki not chu Meghalaya yong chu ya chu ama ho namun he tam ai je chu ni ama ho kya phin de se do ki ho ILP ni pi pra ni pi lo ham ya atiwa citizenship amendment act chung chang to I think am hewa ki ba ye chu ma ho indigenous culture chule population language identity threat hita chu threatening hita chu to ama ho dinga hi threatening hi ya chu ma thile thi in len ta ki pin tu ni yong ki jot de ti kin na lai ya chu railway road imeu se disrupt ya boya gamsung violence in the law ida chu internet ho se shut down ki bola mi pi thi na man na yong tam pi ma ta gari ki hal la train ki hal la chan ya chu thi na a khwa se le aju chan ya chu thi na man na chu le violence in gamsung lo wa internet shut down ki bola chan ya chu thil kho se ya chu Manipura yong hin ILPS me hong ki pe ti ma chu tham phat hai niam na khat na ai wa nga chu constitutional protection chu ta lo lai constitutional protection ki pa chu vel ai cham hi ya me kol la wai acheng sa hong chun gam ki cho thei na lai ki cho thei lo na dinga chu ma ho hin constitutional protection mo ngai chat na ding chi PGM ST na constitutional protection ki che ta thei na dinga chu pai cham cheng mi ho so pyo hin ipian bol be de hom til ST status demand and bol be na lai de ST status hoi ta demand ki bola hala chun fully protected na alang khana to ILPS hom ki pi masat wa nga hi amasa chu di ta chu head dan wa chu hele tribal state ho bu ILPS nam dan hin na ya chu Manipur valley ho jong mil ho jong ST status demand pau chu ST mu han lang le ILP cha sama yeng ding da na he wa to cha ma ho ST status mulo la ya ILP jo mu masat o dai ka na ji jo he ya ai wa nga chu
ILP muyong le ama entry exit regulation mai boy awang alien to constitutional protection hello lai exam to citizenship amendment illegal migration ho illegal foreigner ho honglu thelo na ding nga chu thampat exam thu bo hin isi exam thini chu ILPS ki pe thu bo hin constitutional protection mong pa chu mu lo lai ani lo lai isi nei thin di wa cha ma hon ST status undemanded her sa hin tu ha ki gong hin bol on bol diu hin bol sao na bol sao hin tu ha bol on bol diu an mu mai the se til e chu asama he rasbong si mel ho sanga civilized ti da advance khang tu nam khang tu ho rasbong si tai a hom so yong min ama ho yong hun mudinga amwe ST status demand bol hin na ama ho amu wa hele ama ho khang tu sa hon bon amu the wa le ki hon ipi ka mu mo na di bom ta ha bolan bol di se ST status demand bol wa chen piu ai cham mi hon demand bol wa ST amu wa hele isi chu Kuki le naga nam dinga chu ho dinga chu ki cha mu pian khan ki ne aji chu tribal chi hi wa hele chun uniform land law apply hong ki bol de tu a hele uniform land law lo we ma hoi thing langam acho acheng den the lo we e chu e ho dinga constitutional protection um bia chu e khat cho the lo hin tu a tribal hi chi wa hele chun uniform land law apply hong ki bol uniform land law apply ki bola ja man no thing langam acho ding cheng the ding e ho thing lak som man khat scroll khan na house on an ki ju yeng the ka gam he ti an ki ju yeng ti we na ji he jin e ho language culture identity threat hong ta chu e mi ho chu na as a nation as an identity khat Kuki identity ti di ha nam khat identity hin pa chu threat hong ti ji ho ya ki chat um pen khat it's an open question ka ga pai na ji ILP who implement hu ki bo inja isai mango chun tribal state ho khangto lo ho mun ILP nom sa hin na I with some conditions Manipura hi chi hu ki chi pi cho I cha hi chi hi STP na dinga lampi khat zong hi hitang so hi chi lai ka cho chi STP na ding om di po ST demand chu ya chom be na ma hon ha pina ki pinwa nahi la bun ILP chu ST ho area se abu hom ti Bengal is a frontier regulation dung yu ya chu esi act dung yu ya chu any state na chu parliament anin alo wa le government in agi la kwai the hi ti ana kwai yeng the khana mai chi ya chu ST dinga chu nai ham ti na chu music ki cha na vai chi bang chai po ne e chu mani pola ngani um sa hi ILP killer ro to ai ki nung koi ki dai po ne ek he chu amon ST de amon a de hi ai le thing hang ga ma de sa a thing hang ga ma de sa no chu ST lo le the lo chu ai ta chu ST demand hin na sa ta ko mi a ti an chi pi ba ta a hin la alang khana chu at some level ta ta thing lam yu chen moi history culture sao ta ne ke hi dingen be ye thei pun de general la chi de ta hi complain am lo am lai sia wang so mo so lam pian po ne chu chi ke chi the ngai ne thing lam chi thai lo ku ki she she na tin zo we as a tribal hi na so ki tin ai la wang so na e chu tu ni chang yang ki ting a ki lo le nge ni chi tin pa e ka ki ting pa hi pai se la i bol lo wai le am hayang su mi discussion ikin lo wa objectable lo wai le anu mi hi ta ding yi ba chon mu thei we na ya cha la ta um ngai ne tin pa chu heti khan om min ai e hon me le ho da chang hom hi wa e hon lai mu na thing thang mi hon direct ai mo tin wa la ma ti ki confront di ni ki na lo be ti chi zo ji do di e hon ale no ho in rasbong si tai hom so one ting zo lo wa ki ho se na tin hom an ti di wi ni ho de chu se kon lo di na ji chu tin na dinga chu all India hi MP hi som nga vel tribal MP ho na tribal MP ho hi som nga vel ya chi parliament na hi na support lo di oppose na bol di wi ti ai ho all India tribal student ho zo si so pi ho me le ho le rasbong si tai hom ho hi nam khang to hi win ama ho hi ST mudinga law mai pui civilized nation sa hi win script hoi ta nei language culture hoi ta ki tu ta nei advanced society hi win ama ho hi ita bang mi je hi win chi na pi wa le ki ho iti ka hindi hom chi khanai
awareness i bol wa all India level ai tin khom ngai na chi MP ho si awareness pi ngai khuti lo wa yo han lai muna direct nga tin jo jo di me de ho lung nat nai ki ho ki bol do be ki na lo be ti we chi ju jo yang yo lo di we chi head ngai ne tribal student hi la twin open question kar ga ki hokin no hitit Mizoram enjoy sem Mizoram Arunachal Nagaland so hi masanga pa na ILP yung sa hin na ILP yung sa so amo hin kept he protest about tho so ale Manipur hin ni khat ni just 1 week before he ILP implement hu ki bola hi pura hi chi secure hi momo hi mong ta ativa protest bol talwa chip chanai mo so na ale ILP yung sa gam hon bon protest about thia hi le athabna hung ki implement Manipur hon protest bol lo isi amon protest bol lo azi chulai hon protest I bol lo azi hi ham aje chu heti Assam Tripura Meghalaya ho chu illegal immigrants ho foreigner ho hung wa ma ho citizenship ki pi ala hung thang di hin chu tam ta no misuse an bol te hin na misuse bol he chu hicha ko na population ho chung ki the ja north east gam adang ho an to pha thim tho di hin ye chu misuse chung ki bola Mizoram ayong hung lu the ILP yong le for example Nagaland ayong ILP no ma hawanga kolla wa dim tho hin na ye chi ho ji a chu safe di lo di ye chu population tampi he Indian citizenship akipi a region safe di lo hin north east state da ho ILP namun ho safe di lo hin jong le north east chu kol ho tha na he le kol le wai ho illegal immigrants ho foreigner ho athana ahia halachun adam ho ato kha hin ya akipin ho solidarity ama ho yong tosot na ama ho ki thu pi ve sa na bol go ja men peng hon jong jinga pa na ipam ki phin na khat bol tho de ti ki chela eji ILP thum group ho lo wa le citizenship amendment bill do dala ki phut do men peng hon jong jinga pa na ipam hat sit in protest am pem ka bol tho di we ti na ji ipnam ti a hele chun Assam ki phin ho north eastern home pi mi ho na chulem Tripura ho chule Meghalaya ho ki phin ho north eastern home pi ho solidarity pan home vet sa na chu ka bol tho di heti ya chu Mizoram a jong Arunachal ra jong ILP om wa nga chu adang north eastern states adang ho sep lo wa chun phar khal e hong ki sep lo the heti ya in solidarity pan home vet sa na north eastern state sister 7 sister state ti de ha Sikkim jaw na puma 8 sister state ki dan na 8 sister state ho jo si chu pan home vet sa na chu e chi chu ki thu home vet sa na chu ki hon jong bolung e ti wa in solidarity na to show our solidarity with other north eastern state na vet sa na chu ma hon jong bol tho we chi chu ai wa nga she sai pun na doctor pun ai chu amoni wa to hi va na le Assam nong cho no mini ke chu ko sapoi ai wangin ke ma do dal pe no so Assam Accord asu ke yes 1971 jawaban 1971 ka NRC chia 19 crore of mile it's 19 crore ho chu ang ki pi bela bana mi hung be ding he na ami a so overpopulated ding ai ta ya chu ji chu apong khai ki nei na ai la di ta se chu fun Nagaland dingang din jale Manipur la Nagaland ki ba Dimapur area ho chom khat ko relax sa bol da pa tam so kon la bai na lu ta so ai dia chu Nagaland koi ma ko gam khat chang ani the lo pyu ai zo la yang ai wa nga chu hichiwa Dimapur la ko relax sa bol le kon la bai na pum lo dan pa na hi chun protection ki bol po e ai la di ta se chu 19 crore mi song mi chu illegal ahi ta le ai so yo sinan mukit na le pura ide wa hong thei du ta so na Assam hichibon chu akido lal ding ai le na ata chu hichabon abana hong de khan te ti ya chu mi yo se hiche la bang ki do ta pon ta na tsunami bogami hong ki tol ding ai hichi ti ki do du ram ta hichi chu ki to chanin do te ti Assam ki hapin lon di si now mi thi a thingam lewa police ho to akidel to lo now su se mong wa Assam ko 1985 ma ni ki sai
so in cái 31st December 2014 masanga hong si chu citizenship si jo wa hong lu si chu nung no ding identify boarding deport ble boarding ti hin na chi chu yo si jong chu null and void asu hin chile Assam NRC National Registration of Citizens ki bol yong su zero asu ta chu zero asu ho jo si chung a chu citizenship amendment e ong ki pass in ala chu hi chi ni ki bol ho jo si chu zero asu ama ho identity cultural language ho threat ta chu phar khat la ya chu British khang la ya chu Assamese ho yong minority hi wa Bengali pau yo ana chi sa chu official na isa banga tu Tripura yong tribal indigenous tribal ho adel zamwa thinglanga adel zamwa Bengali Muslim Bengali holoi tamzo ta chu tamzo ha tha yong tha tribal ho indigenous ho tha yong tha wa gam yong la pi wa political level yong controllable society economy controllable wa indigenous mi ho chu language identity cultural threat ta chu very threatening endanger ta chu na hi chi ho chu ma hin ti ya chu ho jo si chu not east to ip yong le dumping ground hi da hen go down bangin till mi ho illegal foreigner ho not na in ikibol da hen ti ya chu thakhat ki pum khat lung khat ber sa na chu it's not is pum pi jo si chu ILPS ta hi ta ki thu khom ber sa na chu ki bol hen adi mama zig na ile twin open question khat ga kho kin in enjoy in same so northeast he illegal immigrant na Sudan di lawa hung lu ho dumping ground na hum pia hi tabang hi hi tain ile hi chi hi om lo na dinga government in na whole northeast a EPP policy anei ngai tan in sai northeast he tribal ho tampi chen namun hin chile cheng ho yong hi culture identity se ma masat bang wa chu zat chu mani wa ilim mel yong mainland kol hol lawai ho to kilo lo we na no chinky eyes chinky nose chinky face hi na Mongolian culture identity chu ma ne language chu ma ne su keu hi chu ho jo se language culture identity protection na dinga hi India constitution framers or constitution the same Dr. Ambedkar holoi no and head theme ma mai and head theme ji wa chu constitutional protection in a ball ya chu dunia hi Mizoram Arunachal Nagaland chule Manipura tribal ho chule Meghalaya hian lang chule Assam ma yong tribal area ho yo si chu protection episu kevin ya jo 6th schedule in the form of 6th schedule hello la yo 6th schedule lo na article 371c is a constitutional protection e bo so carry is not is ho hi is to a chu hele Bangladesh to kinai hi wa na hi citizenship amendment act hi act ki pasita president ascend apita act implement ke bo pan chi pan hata ya chu not easy dumping ground hi al ni ho culture identity dampi su kha di ya chu not is dampi mainland na kolle bai ho kya pin be set lo chu na opposition wall be set lo chu except one or two states ti nga lo chu West Bengal la ti nga lo chu adang ha chu ye chu West Bengal chu Bangladesh ki na hi ya chu infiltration thei din mun hi ya chu le achi not is a dampi ho hi Omsa illegal foreigner ho hai omsa tampi major chunk of illegal Bangladeshi immigrants ho hi not is a hi asadi particularly especially Assam hi tham thi na ki thi ta chu tamatam ya chu language culture identity ato kha din mun hi ta ya chu Assamese song alung ana na naw hi iti ya chu Assamese hen lang not is pumpi ho jo se hi protection ball ading a government hen comprehensive Northeast policy comprehensive Northeast policy the language culture identity of protection ading a comprehensive ta bonds ke ILP system of ball ham constitutional provision of protection of ball ham phem khat chu e ball pi lo wa hele chun e ho threaten hi di tu ayong thing thang mun na e hon in hello ji wa chun Manipur thing lang gam yong ki ho house at kom ji wa e gam bit hei ti na sai lo house on ajo yo thing e bi ho mingol ho
le kha hello ho athuno ya koi na dinga dictator power ba a rule the na dinga chu ki ho house sat ji ai house sat ka bol ji wa hi igamu hi save hi ti nai sai lo constitutional protection ji constitutional protection lo le house ho chu mail hon ki jat ngai ta mail hon ki jat nai sai lo pu ji lo hungam ya to pe un tin thal khat bet sa un tin ipin sam chi gam hi kan nop la ka to pha the ji men to pha tin chiang un tin in ki sa le the ju la ai wa nga chu chu the lo chu against constitution di ya chu is a constitutional protection ya chu abol ngam lo chu ya chu constitutional protection ap lo e bol lo la ting la nga ho si me le cha khe ding kol le wa cha khe di ta chu chu e hon ting la nga house at bol the wa me tang khul le na ga ho en khulak pa bol the na ichi i bol the pau chu hele constitutional protection ya e hon tradition pau tradition bu chu house at chu mi u pa chu la house ai tu no wa mi u pa house ai tu no wa ama chu leader hi sa wa khosunga house ai tu no wa ning thau ta bang how liang niao chana ai tu no wa iki vai pu wa isa chu society culture tradition ichi pi na e bo survive bi thei bo e ka ji ho tradition bu chu ji tradition chu ipia survive ham ti la constitutional protection chu lo teng la hi chi identity culture jo chum to lo di gamu chu land chu survey heading gam ki cho ho yo sin jong survey land ki cho adi pata ene diu ya chi ho tum be ki vai pu na tradition culture um the de lo di ya chu constitutional protection ya Dr. Ambedkar ho lungsit na wa nga tu nia hi I khosat thei wa house i bol thei wa setting sa lui ki pi thei wa in chen khu siam thei wa language culture identity cho jo se chu preserve thei na boi tunia hi hausa ho chule naga khulak pa ho chule kuki nam jo si hon Dr. Ambedkar thangwa di ipa cha di ama ya gamui nam save bo hin na hausa ho ji hinai sai lo tunia hausa na sei ke ho ji ti hinai sai lo constitution in not this dumping ground na ti ya and do pa so na not this dumping ground je pa hi ki lo le government of India ni che hu thei dam step ala dam ki tu lo ai che ye chun tu na phai hi not this a hin cham nom han ya the government of India Assam Accord 1985 my agreement so tho lu ta ke bole chu implementable ngai ni na adang a he lu sa lo ding get ki chu not this a lu thei lo ding Assam Accord so he la che ai de chu Assam not this pi ding a so ki hu na thei khat lam pi na je khat zo men ani na to e hon article 371C yang hi in constitution protection no bahin implementation lo we na hi implement ta Manipur ni enforce hi kita BB Gri president pan so e kai wa nga implement lo we na amina hi area committee ki sim budget chu mam lo the sim the thei tha yang lo thing lang hill development na so ya so chamno manatil hi article 371P not only in paper implementable ngai not is adding us this thing la kan to machal so both side in hung leng lo ting le ipra koi kinada tai kina nahi atam zo hi develop and underdeveloped have and have not este ni ki ka hi ki ka hi ang kin ai le whole not is pumpia hi yang hi ichilai ta zo hi kita ni Bangladesh ang kon janya ho ke sanen za e hon ke phatalo hi na sumla pai meo silanga an nei ting le original agam nei te cho agam ki zo ro age pan tha nei ta lo hi asam ma it's a problem ba solve la ding at so agreement Assam Accord to chule article 371C hi not only in paper implementable thing le not the government of India na to ding up at the department ahile achai na ding in chamcha chan hin sai pi hanin la enjoy sai bang win Nagaland Mizoram Arunachal ho hi tribal piti da tribal ho nagam ahin na aila ma ho bon insecure feelable wa ado dal thei wa hi la chi ILP sa hi ai huang su humboi thei ti condition su ga mu mang thei ahin na ga mu ko thei ahin hi ji chun ai ho adisana cookie cha te na cookie society thing ha cheng ho hin I tabang bang step ila ungai hitam tu a hi
itabang mangpan mun ilawa ha le itham khana boina huma hichi ahung keza thea hichi ILP achipa jong sungjo na hichi ket mi hung thea hile iti panila du hamti ni chomcha sa ni hin sei pi ha Manipur North East Pumpi say ta win tun Manipur context and say 11 chomcha ni hin sei pi ho kala hi iti panila du hamti rungdan wang sum ta hin ne ye chu Manipur hin tun National Register of Citizen hunki ball kin hen lang le is an cut off year is an yen la du ham ti hon se te lo yin na Manipur people's bill ti wa hon chu constitution against till elements ya ya president tu chan ya sena ball lo ye home minister study ball yin ya chu tu a hi se ma bang wa chu me le ho in su po i chen hom pi ho me phai cham ni ho en status demand and ball di we mùi ăn mùi mai thế vậy ăn mùi khác quá là chúng họ đi ngã chú thì họ ta khăn hết hiện chỉ phần đi là không đi không đi khát nhau hiện chỉ lệ National Register of Citizenship Amit Shah họ cái nhau India cũng bị cái ball đi hết India cũng bị cái ball quá là chúng EPU hiện tại đam chỉ lệ Manipur mi thế hiện cut off years 1951 ai sa go ni 1951 ai sa là chúng họ thinh hàng mi chỉ lại khang ngã chú census report village directory chỉ lệ ration card ti ho I ma cha nom lo census ayong chu minong ki ji lo tampi hi kan thei di we tampi hi foreigner hitin identify hong ki bol hong ki nung sol ta le I ti di tam aju record nei lo ye jo thing lang pe a chu census bol ho official ho yong lo in sia chu yen la kan thei di we ngai ham chom chan hin sei bi hi ya chu nampi ke ho mo wa hi chi 1951 base year cut off year ya ithei lo di tampi ki boy di record om poi iti wa pan hom wa 1971 in dam 81 in dam alwa le government of India in NRC National Register of Citizens ki bola hi le base year 1980 achi de ti ham ma ho sei dum jo ya lo 2014 chu citizenship amendment ki bol banga hai na 2014 जो वापस ना आई थी हो तो बहुत से सपोर्ट में हो हिंद दिन यो की बेट होम आई क्यों होम आई नहीं ki pam ha le pu pau kam chom chan hin sei apa tin sai le ta 2014 hichi ka hichi hi government of India nan bol pa hi thing how mi ne support ba le e ho ding a hin na pi ne ai 81 tiang le phan min ki su thelo lai tam ne 91 tiang le phan I chat ve lai ta ba hi ri ko no ho ya hoi mo na and 2014 la ta han ning a Chutanpur sadel hoi lai ta te minu hi Aadhaar card chan ge voter card chan ge to in ko sa be ho hi na ya chu 2014 chu ku ki te ding a chu in na pi ni hi chu ka se ro no me chi chu NRC ai le cha chu panela de we cut off yel thua na hi chu ila wa le ho citizen hi chu ti lo la foreigner hi su ke ki na ji khat chu he da na yan ani na hi chi ding a chu Kuki pi keso eta faita resolution la e ho se lo wa Qinghang all tribal level la ban la hom de that is the only way to chule ILP sin na ILP hin entry exit regulation bo hin cut off year wang lo hi cha ki pam he sing na twin Doris Pumpi akong in azi chu hi cap hung thun di thu hi boina sangta a umin a hi wangin ga hai nem thai ka chumani pura hin ILP hong ki chi pi na hi wa hi ILP hin I san gai hu zo di ham hu zo lo di ham ti question len ta khara hin he sun adis na ho Kuki society in zo guest in hin sai banga chu organization tam ta I win cha Kuki in PN lang KSO he zong la cha hi step khat I la wa cha hi resolution khat ki step wa I bol wa hi la ni khat ting le hi chi ILP hong ki implement zawa pa na hi I so pi ho win SD status so hin nu le in zu le ho ki san gai zong na boina hin tu thayo he ti chu a hi in chu le I chen home piu state ivela ho in Assam chu le Tripura chu le adang dangin boina sangta to in chu ho zong hi solidarity ti chu in a din pi wa ama ho po na le ha san hong he ho zong support in a ball beating wa ha le whole north east ki pum khat na yong chu ki vet sa na khat hong hi de he ti chu viver sol mi pi ho zo si ko ma ta la na hong ki ne hin ki pam the zingin tunia dingin agenda Manipur Kuki edition
discussion ar hi chanin akichai tai chule tunia panel hungten izong impact tv Kuki channel thalangin na chung hona ki pa tho kain phungin a hi hi tuni program phat chom pi na ho impact tv Kuki channel official website a comment le feedback ni hin pi thayo hi tunia ding in hi chanin akichai tai muntina bezosi na bon chawin mangpha